Pozdrav svima, danas ćemo pokazati kako da stavite prevod za film, znači kako da namestite prevod. Za prevod preporučit ću vam dva sajta, titlovi.com i podnapisi.net. Znači to su dva sjajne sajte za prevode. Svaki prevod verovatno imaju za starije i novije filmove. Da vam pokazat ću kako da postavite prevod u GUM Player. GUM Player je inače sjajan video player. Mislim da je iz Južne Koreje. I mislim da je u top 3 video playera na internetu, koliko mi je poznato. Uglavnom, ovako pokazat ću vam 3 načina kako možete da stavite prevod na željeni film. Obično kad skinete prevod, on se nalazi u WinRAR fajlu i pre nego što postavite prevod, trebate da ekstraktujete fajl. Znači desni klik na WinRAR file i kliknite Extract Here. Znači dobili ste SRT file, obično je SRT, znači ovo WinRAR više nije potrebno. I sada kako, prvi i najlakši, mislim sva tri su najlakša, je jednostavno da otvorite film i jednostavno prebacite prevod u film i vidite kako da to već radi. Ili drugi način je da otvorite film, kliknete pauzu ako želite, kliknete znači desni klik na mišu, izaberete Open i izaberete Subtitles i pronađete file gde se nalazi na vašom kompu i otvorite i kao što vidite prevod radi. Ili treći način, možete tako što, na primjer, video file naziv Rambo i isto tako mora prevod da se nalazi u istom folderu sa video failom i na primjer desni klik na prevod, rename i upišete isto ime kao filma, znači Rambo da bude Rambo i pustite film i prevod će se automatski učitati kao što vidite ovdje gore.